Kasang kinoi kai ad hoc hapo kashatri jong kami khalia upper primary school association hene kasi laiken do yometri katnat puli puthi u rakam e sangma ban budien halo kajing dawa ban kentiup kerdan yiki praspa sawsangot kinoi kai ad hoc upper primary school shaka deficit system habakran chikla pathai khubor president ka mopsta uba kenet shadap loi thu bakaji kendo yometri katnat kadai hi ban budien kajing dawa kentiup kerdan ban kran ru halo kijing e bakinoi kai ad hoc jong kajela mikhalia kendo ubakene ulai thuru bakinai kai adha kisham jing e ru habai de bakajing ret palat kajing sio bakane kapalong ki palanai kai macam jing e ban kersian ki kuan pan beteng ki jing kuli habun rukam Komen bana kalian jongi ki Meghalaya apa primary school teachers association nila yo ban yabu appointment baru education minister badan muram kajing ya kendo jongi kadai tang halor kanong rimba ngila yo ka proposal na du snam arajar khat khandai arajar arpau akaba ka government kala proses ban kentiu no saka deficit system yakini ki praspa sa pusau teli ki school dan rei ngim keno ya ka sarkar MDA 1 kawan no ketuka first covid kawan saka second covid kawan saka financial crisis Henry ngilaong mau ba kai ka ba ka MDA 1 kamla ban pendep te kadai ka jingkular jong ka MDA 2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA 1 ka kamla ban pendep tanak takadau minister ula ong ba to kani kadai ka bang hapek ba hap examen ba kan simpor yang i kendiat ban pendep ya kani ka kam Henry ngilaong ba pek ba mensim senempat nilayo kata ka proposal ru bahaka kerteng jongki ad hoc baru kai nai increment markat prahajar tenrei ka basmosi kalong lai increment tang yaki secondary bat ke higher secondary mar kendai hajar kat ba yaki LP bat ki UP lai tang mar ndriu hajar tengi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipor ai biang sa marlai hajar bakan ya rengkat ya ketuka kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mensim snami kan kumbala le ya ki secondary bat ki higher secondary kata kadai ka jingkar pat jongi te na kalian jukur long to ngan sanang pek ya kani ka kam tengi long ba pindah nang pek ya kani ka upgradation tekan simpor la kumno le no swatang ini at least bin ai tai temporary relief mo i jingyarap iba katto kani kini ki apa primary let's say ki lawa primary ru ki bayadam lang akaju ka elementary mo ti katai nakalian nakalian jung utu lo ompek nganang le i kani ka kampe ngalong yu pek ngin sawan iban ya kendo biang ya piru ba namaru om to wanra kita kikot ki jing pecisya mo ngala ong tong ngin sawan hi ba ngin ya wanra biang kita kikot ban pecisya mo da kajing to namar ke ta long base in return kai karitin ka bangilayo andrai karitin ka bangilayo at kadai upgradation to deficit system tingila adap submit menta andrai kani ta kadai ka kam ka ba kham khya ong ka urgent solution ta kadai ka to bakin ai no sa marlai hajar ban ya rengkat bat ka increment ka bakiyo ki secondary bat higher secondary with effect nadu mensim snam te ya katu te namle na mantas por mo te ulong te ngalom yu ngan sawan ya kendu hisan ban wanra ai gitu kikot kisla lor kata long to welcome ni yo iba na pering kini ka jung pros halor kata mila ya keren ngalom pek ki ad hoc teacher te de isen ai sha kila trai live post nam live post am snam hadien bakila asyong thai hab subrat yiki sha dustbin Sinaya ru kimyo, ay ru kimyo, at kinim kumno ha kijinglong temen. Nata ka medical reimbursement ru kamdan. Te halor kaniru nilaya keren te min sahawan ra biang da kijing tho ka bapura halor kini ba kinyo i keng baki nong ikai ad hoc la hadin bala retire te zero te. Ndan ai ki bapli ki bapang basitom lai la suyap kloi. Te kalong isen ai am ki bala sacrifice de ki pausnam kimyo ai kat ba ki deficit bat ki government pat ki yo at least ka lump sum benefit mo dan rai hang ni patem dan benefit ya kata ru ngilaya keren ba te long hi ba ngin sa pen kre ki jing tho ki ba biang halor kini ke te ngin sa wan ban sok bet biang
udah ubreu bakwa asisya ban ba tengin hab ya somru baru CM malor kane gan namar ba kata hi kajim berkat ingin hab ya kendo ru yo CM malor kane namar kabar kabahalor kade hau telada ya terilang CM baru education minister la se ka kam kan saklai